Yeah. As you can see, namuntlha hayi hi te hi ta sungula ka khona le hina yo duma leyi mi yi tivaka la ya a hi namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course ni ta hi khelela hi statement lexi nga fika xi tsariwa of course Mr Post big fan ku nga va mani handle ka Solly Gezani Nukeri. Yeah, so hi ti 8 ta July ne Solly Gezani Nukeri of course i fika a tsala this statement la nga fika a tsala ku beast of no nation hi yali ngopfu le hansi hina a fika a tsala ku hi ku dyile wihi na game yi lo wihi emudeni a ku Mr Post hi leswi a nga fika a tsala swona kwalani so da khe hi zama of course hi langutisa mhaka leyi tlhe hi analyzer so game yi lo wihi Master T ya statement xa Solly Gezani Nukeri xi na ntiyiso a xikarhi xi na ntiyiso xikarhi ku lawula ntiyiso game yi lo wihi lowu hi khe hi langutisa eka nkarhi wa sweswiwa because mi nga mi swona ku beef yi ve kona liya ka album ya Hlavusikisi yo a va twalangi ivi Mr Post fika dinga swi entertain dimela di ku wihi so swi endle ku mi kuma ku yes risimu ri tirheni kwala ri nga fika ku ri tirheni mara swi endle ku mi kuma ku ku nga vi na interest as what would expect normally a hi fike hi kume interest yikulukumba ngopfu mara this time around yi ve low because Mr Post a dinga ri ku swi entertaineni ma vona mhaka lesi ku va Mr Post dinga entertainang that beef swi vuye swi endla ku game yi ku wihi mi kuma ku vanhu va nga vi na interest so swi vangiwa hi yini sweswo Master T swo swi vangiwa hi because Mr Post hi ye a nga ganda guys a hi languteni beef yi kona video la ka channel ni ta vekela a link on top comment ni tlhela ni veka na screenshot mi kota ku hi vo video ya kona Mr Post hi yena a nga rhanga a ganda loko swi tala ka beef so loko ku ri hi ye a nga ganda it means hi yena loyi a fika a tlhela continue a kha ni tlhontlha ma vona mhaka leyi so Mr Post la a di fika di ni tlhontlha in other words do fika di ignore which means swi endla ku beef leyi nga vi na that much interest as expected ma yi kuma na mhaka leyiwa so swi endla ku mi kuma ku game yi va yi lo wihi i right yi va yi lo wihi a swi vona ku Mr Post a dya a endle ti-live of course mina as Master T na opinion ya mina ku yo why di nga va ku di miyerini sweswiwa hosi ngove so a swi swa problem na mina ni nga nyika mina I feel like Mr Post i ve under pressure ngopfu loko u languta kusukela last year because loko u languta ti-beef i biwini ka Benny Mayengani a tlhela a biwa ka Dr Joe Shirimani ku tlhela ku vuyiwa kambe a tlhela a biwa na le ka Hlavu so I feel like maybe is overwhelmed hi ku vona ka mina so loko a ri overwhelmed swa n'wi tirhela in his favor to some extent because loko a nga entertain beef leswi swi vula ku yi nge receive as much interest as expected hi ku sweswi i lo wihi ma yi vona mhaka leyiwa so mina I feel like Mr Post yo va overwhelmed hikuva n'wi tiva Mr Post munhu wo respond ma swi kombela ku i ve overwhelmed in a way yo a nga ha koti ku va a teka the pressure leyi sukaku from the other side kuma swona loko se i team phela loko se i biwa la ho beliwa ku dlaya lero loko vo tlhe va vuya hi ti-beef kambe swi to tlhe swi nyanya swilo so swona swa n'wi tirhela in his favor and then still to some extent swa n'wi onhela nyana in a way yo i va ri ku dominate-weni hi the other team so obviously the fans ta Mr Post sweswi va feel pressure because swi clear ku the other team ya Limpopo Poison hi yona yi nga na power at the moment hi timhaka ta swona so swa n'wi tirhela nyana mara in overall swi va swi n'wi onhela because it means his relevance will be low na loko se ti-project ti ya huma hi ku vona ka mina loko swi continue this way and loko se va tlhela va fika va n'wi tlhava kambe beef hikwalano swi to tlhe swi nyanya musa swo leswi nyanya ma ku na mhaka leyiwa so hi leswi a na ku andlela swona ku yes Solly Gezani Nukeri is correct mara swi kahle hi tlhe hi zama ku va hi twisisa ku swi nga va swi like swi vangiwe hi yini hi ze hi fika ka this extent so opinion ya mina of course ni mi nyiketeni ku ni vona ku swi nga va swi vange hi yini hi ze hi fika ka that extent ma yi vona mhaka leyi so leswi ndzi twisisaka xiswona sweswo of course na n'wina mi nga tisa your opinion about this matter yeah
I think overall we're done. How ngo vete nghena ka steps leti khale hi nge tshame hi swi tirhisa. So we can use it. Then mi swi vona khale nyana se ni ku tlhela ku na some new shops as you can see here. Va Pedro xa ku nghena nyana lexi xa ha ri brand new a xi nga ri kona before. Ma yi vona mhaka leyi. So leswin'wana a swi za swi cinca swilo ko cinca swilo swo ntsena ya laha ndlela ku va hi nghena as you can see le ku na bedros la as you can see kwala leswi nga ndlisa swo kwala. Yeah, I think we're done. Hi leswo.